Ni jioni nzuri kabisa ambayo Mungu ameifanya, tumekutana tena. Maana Biblia inasema ni furaha ndugu kukaa mahali pamoja kwa umoja. Lakini pia Diaspora Food and Barbecue, kila mwisho mwezi tuna hii event ya kuwa na chakula cha jioni na ndugu zetu, lakini tunakuwa na muziki wa jioni mzuri, tukifurahi, tukimchezea Mungu, tukimwabudu Mungu na tukibadilishana mawazo, tukikutana na watu wapya, tukichange contact kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ningependa nimkaribishe Michelle Lwamba wa Crystal. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. We're gonna sing together, sister. Niguse tena, niguse tena,